Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Shout out karapagayam Randy C. Suryaga Salud, Margie Viernes Pinera, Ivy Gutierrez, kan siyempre kadakayamin anaaya tamang tartarabay karagiti drama mi dito at channel Jor Drama Tips TV. Ket ita, adoy ti pakasaritaan anapauluan. Nakasiim manen. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Eba, apay mo't dayjay bakit ako marem ta kanayon nga umay agistambay dito'y. Basta dan na si iman na apos mo anasaya at kayat na ti makibingay. What? Kasla adda impaidulin na abingay na kanagiti pagsayatam. Mas daawak mo't kan kwa na Kay kayat na panawan ti pagtaengan na. Kaslawan ar-aramidon na ti pagtaengan da. Ta kanayon mo't nga da ditoy. Wangaraw, imbes kit di ngagdalos iti unag ken ruar ti pagtaengan da. At dakit din dito'y anak istambay. Siguro. Agdalusin iti pagtaengan da iti alas 3 iti parbangon. Aging gana iti alas 6. Parbangonan na siguro tagtrabaho. Tapno makaistambayan dito iti agsapa. Unay dayta nakapanunutan ti may sa abakad. Bayan nyo latan tatang no isutam muna nasayaat. Nasayaat kat na jayan. Aramid ti sadot at tao. Bakitan pa'y ba't ngarot akas jay. Unay daytan kaka. Parinandeng, ada ka din ni Kumari Eva. Awan maray. Napan nagpalingkay. Urayi kun apare. Ha? Ado pa'y matiyaramidak maray. Kababail matapagistambayan ka dito ya nakatunga nga. Okay laeng pare, awan dakes na. Ha? Numuna tay pilit na. Adaman nga tan nasiiman na pagsayaatan na. Ay, lungay agsublikan tulangan maray. Nasaysayaat mo't lang na dani bakit. Tanay, kas na kunakaon. Ado pa tiyaramida. Ay okay laeng pare, yidakon aditi papagyaw. Pangururayak kindi kumare. Unay daytan kaka. Adda mo text nila kay. Adda siguro nalipatan ng impagatang kanyak. Basaat. Magnakanton iti likudan ti balay. Ta adda manuntay bakit ako marem. Adda man na si iman nangatan ng impos mo. Ha? Apay mo't dayjay bakit indang? Saan ang mapan agistambay iti ayan dagiti padan ababakit? Anyaman nga tan tinasiiman na, taadda manen. Unay daytan kaka. Inyidda na di tapapag. Nakaturog siguro. Dinamag mo kumaan o niya tibagana. Awan mo tibagpagana. Kaya't nala siguro tagistambay dito ya. Ang masikuranak mo kasta. Diyak makarelax no ta sa bali at tao. Kasla kababain ngamin no baybay-an ida. Saan mo to na may bilang nga sa nga ili ni Kumari Indang? Tadanda ni Inaldaw nga dadita pasalsali. Adda kaya't nakidawon ken ka. Saan na may baga-baga kanyak. Mabain na dyan. Anya kumamot nga itikidawon na. Di nang tupay lang na ipulpulang day di nabulod na 2,000. Anya? Ay, tinasayat nga ron kat kasaumon. Tapno may baganan ti kayat nga ibaga. Kat makarelax tamot iti bukod ta pagtangan. Unay daytan kaka. Bambantayan na taki din. Nakita nga min jay pus mo kumare. Anya apost ko kumare. Jay ngay mo't swildom. Uy, nagdakil gayam si ka. Sana all. Ha? Nakitang manun ti impost ko? Makitak amin at a friend kamot, kumare. Ha?
agpabalato kamutin ta nagasgasat kangem siya. Kanamom kumare, ti tao ama nagparabor ket dubli-dubli tagsubliken ko ana. Kanya? Iso ano siya tikaskeng ka, ikak amin nagagayem ken kukumarek, tapno maparagsak kumot ida, takas na ti kayat tinamarswa, ikam ti awanan, pakanem ti mabisen. Unay daytan kaka. Husto ka, kumare. Ang dipindi mo't itikan No sadot amanggad, nga ure kabailan na mo't imanggad. Saan akanayon nga ikan? Ad-adan saan amanggad? Anagayam ti ibagbagayaw ka na iba? Ay kwa, normal mo't laeng nga umayak makibalato. Tanag swildo gaya man ka nagdakkel ti swildo na. Unay daytan kaka. Amuyo kumare. Isa kas tao na tiragat ni Eva ngagtrabaho nga orel agpuy-puyat ken maliw-liwayan na paintimangan tada urnungan na. Siyempre, no adda arapap ti may sa tao, agregat nga agtrabaho. Tapno magunod na day nga arapap. Saan kat adawatan day nga arapap? Kumari Eva, yan nan nga balatok tamapanakaon. What? Nausarmin kumari. Bumalato kan taon, iti sumaron asuldo na. Unay daytan kaka. Paimot na dya bakit indang. Dalata pasalsalay no ada masiiman na pagsayaatan niyaw. Mas daawak mo't atatang. Uray kumaano umay lagpasyari ta pagbiay. Saan mo't agsitisin mo't iti balay ti kayat na. Unay daytan kaka. Di mo ngamin ruamon na pakanon ken pagmerinda na kanayaw tanay kay kayat nan Kano nakapapaot mo't no may dito Alangan mo't nga agminmin nulagat kami. Ngawan man lati pagsangwan mi. Isu nga raw da kay kayat nan ti umay agistambay di tao ita pagmerinda mo't ngamin. Inton na danon ti pangaldaw pakanaem. Into na danon ti alas 3, pag meriendaam, pakanem to manad, pamasitemot nga neta. Saan mo't nga rod anasaya at tatang, numangmangan ka, nga damang buybuyakan ka, pakanem Marwam nga raw, kanaawan ba inti tao nga agkarao may makipangan, saan mo apaspasangwan? Saan mo't nga rodon amangan tapno dua kami, saan amangan no kasi jay? Unay daytan kaka. Nagpintas mo tun di baro alugan da Eva nga anak mo, kakaislaw. Nakakitaam. Ijay pos na Sigurado anangina da jay. Sikunhan lang da jay, ta isot ti kabalanda. Nangina unay no branyaw. Saan mo't amadlaw second hand? Takapimpintas, milyon siguro ada jay. Saan? Ta sikunhan nga raw. Iso lang, ti kay batugan ti kwartada. Adaw, ti kwartada, kaka. Adamat siguro. Jak mat damdamagan nga main. Kun jak sisiiman. Jak to pa'y dumawat. O rekit kita kung agbilbilang da. Ayun ay daytan, kaka. Dumawat kamot ay ti balatom no kasjay. Awan mat pangaramatak. Tabibiyagan dak mat. Mabainak man Jak to pa'y mabain ngagkid daw iti balataw. Dayta nga rod ket. Amom indang. Agsin na balit ang amin iti kudel. Pudnot ako ng kaka. Napudpo daw kalabasit ngam siyak. Ay, naing-ingpis ti kudil kao, indang. Ay unay daytan, kaka. Darigat ang makagits na nga indang. Di na mo ti mangrik na. Ay natatang ipatpatubeng na laeng. Oray mabainanen kampay ide. Saan anakadlaw? Ay na anak, saan ang makadlaw kan makarik na tinapuskol ti kudil na? Ay mayat man ti papariiran nyo diti sango ti balayo, Eba. Apay manan, anya manan ti ibagami ti anak ka. Ay nanikakamot. Nakisagpaw manan, kadawyan mo't ati agkumare, umay kumapasyarin
pasyar ka la, pasyar kan kuana. At nagano ti trabaho na. Awam mo tararamido na ita? Nagtugaw labas said. Ngam adaw ti agur uray at trabaho na. Imbagkan ka at awan trabaho. Dahil tala agis istambay ti amaw. Na, kasi kangay mo't kaka. Nay, di nakipadpadakan ka. Ta adamang bibiyag kanyak. Kan adamot basit pensyon ka. Ay unay daytan, apay, gaputad da pensyon mo, kan adamang bibiyag kan ka paglastog mo, kakaislaw. Adan sa amutan mapikon ka na kayo atatang. Kumare. Lusyak, sa anak anaruam nga agplastek. Iso nga ibagbagak tiyaday ti pusaw kan panunot ka. Mangirwarak man kit di ti merienda, pagpalamiis iti ulo. Napanpay lagi matang nila kay Mao. Adda tatang di. Awan pa ti mamerienda. Ay unay daytan kaka. Ay, ungayam kumare. Adan sa amot umay may baga kanyak. Kababain mo't kindi kakaislaw. Intun duduatad angay bagak. No plano manan ti bumulaw. Awan kwartadan. Tanay gatang day tilugan da. Ay unay daytan kaka. Imbag ta nasabat ka kumari Eva. Apay ka di kumari indang? Ay nasaan akong ngagpalpalikaw ako mare. Pangasim mamut at tanayunam day dibulod ko. Oray 2,000 mulaang ati nayon mo kuma. Ha? Kwa? Ay dasan kan ngagkudkud. Tadi mo maitugot day tanumatay ka. What? Ha? Unay day tan kaka? Made, tagim imot tamadusa. Mapukaw to amin, tadakan ka. Ay unay day tan kaka? Sumurot ako ni Jebalayaw. Taitad mong tikid-kid daw kumaray. Bayadak, into no may alawas, di kagdanag. Mapanak pa iti tiyandaan. Apay nga magmagna ka kadamalugan niyaw. Awan gasolina na. Iso ang mapanak aglugan dita crossing, kumare. Ay kasumurot ako na. Uray naklangan ni Jebalay, kumare. Tadardarasat ti agpalingke. Ay nasumurot ako na. Tauray tulungan kan ngagpalingke. Ribu laki di ti balor ti palingkem. Tanakitak manan jay pusmo. Ay na agpasken kayon samat. Ha? Ay, kwa, kasangay nga ni tatang. Ay kapag isua, nala, uray naklatan ni Jebalay mi, agdardarasa ka talaga. Sige manlaengan, ayunay daytan kaka. Una yan, dito'y pa'y silidyo mo't tinangayaban nyo kanya, kumari Eva, kan kumpari nandeng. Kan apay ngay, sumango pa'y mo ni kakaislaw, kababain mat. Saan kan ngagbabain? Ta napatag ti pagsasaritaan tayo? Nay, itamampay. Amo yung amin kumare, saan mo ta panagimot? Ngam saan la ada kayo tagkasapulan anas ka natulungan? Ado mo ti kakabagyak, kan kakabagyan ni bakit amang ibagbaga, kan nas ka na matulungan. Anya ti kayat mo asawan kumparay. Dagiti tulungan me, kat isuda dagiti kaasi amang manggad, ngam agkurkurang dalata. Isuda dagiti nagagat at tao, ngam agkasapulan da, ta kurang ti sweldo da. Idin to ta si kakumaray, awan mo't trabaho. Natala nakaistambay ti arubayan mi tararamidam. Agtrabaho ka kuma. Agtrabaho kaminto pa'y nga agasawa ito nagtipagtangan, nga oray busy kami launay. Punuti ko na ni nanding kumare. Iso nga rod saan kami ang mga alaala iti katulong, ta iso pa iti maswelban, mapakan, kan may gatangan, kadagiti kasapulan na. Iti ababaapan na aw. Kasta oray, iti panagtipid da, kan panagdagat da ngagtrabaho, tapno makaornong dalaan. Idin to tasika kat managsigsigurado lang ti amam. Oray kumamot ano umay ka ta tumulong ka kanagiti trabaho da. Ta kaskas di apakpakanin da ka. Ay unay daytan kaka, makapleng meten ti panagsasaom. Talaga makaplang ti kinapunaw indang. Isasapay ko mata saan kan nga agintutulang. Tapno na saya at ipagtungpalam. Punuti ko na ni tatang kumare. Kan awan ti may pabulod ko kan kaata, nagastos mi aminan.
Ay, unay mo daytan kaka, sapay ka sa pulak launay. Awan mabalil me no awan na talaga. Ta eksakto lang mati inruar mi akwarta. Saan mi asursurukan agirwar kami. Tapno saan mi magastos. Uno saan mi may pautang amin. Tani awanay. Saan kami makasingira pulos. Nugup-gupan. Nasurok a 100,000 ti naipabulod mi iti na duma-duma at tao. Hanggang di kami mutan makasingir. Iso nga insardeng men ti agpautang. Nangro na kat awan interes na. Iso maawatan na kami kumakumare. Ket manipod ita, saan min nga ipalubos nga dapay umay agis tambay at tao iti arubayan. Ta agbakasyon da iba kan nanding iti Ilocos iti makabulan. Ado nga men tinasken na tamingan da ijay. Siyak lang ti mabatay kan ti swelduan mi akirtikar. Ay nanagkas ang mutan. Ang malaa, sana bali nga ruden. Ket iti daytoy apasken yaw. Tumulong ak aging ti kabaelak. Tapno masulnitak ti kinaimbagyo kumpare. Ket kalpasan daytoy, makitrabaho ako iti uray niya trabaho. Tapno damot may gamak akwarta. Uray, tawan mo't sakit ko kung napigsaak mo't. Ket ay na, kababain pa'y tinagkamkamalya ko. Saan mo napanpanunutan na ita? Yan tagay marik nami mo ita nagbaliw ka. Suportaran na kahit ita ita. Pudnuti ko na ni tatang kumare. Ay, no nga siyaklaan ti swilduan yung agtrabaho dito'y balayaw, bayat ti kaawan yaw. Tauray no, ikwitsyon amutan, dagiti nabulbulod ko. Saan kami ang narigat akasarsarita, kumari? Amumi tirigat ti may sa tao, isa maawatan da ka. Agam na isardeng yun, ti agsisiim karagit ti post me iti social media, tapno awan apalan nyo. Uray ada makitak nga ipusyaw, sa anak ton nga agsiim iti apalak, karikday ta, kat dispensaran da lakuman Nala, yan tangay nasaya at tinagtungpalan na ito asaritaan, awan nga rudain ti parikaut. Ala, saan kan stress? Makipulapol kan kadagiti sa nga ile di tarwar. Tinalpas, kat nalpas. Unay na itang kaka. Nasaya at tanaaklon mo adagos ti bidot mo na naindang kat nasolbar adagos ti parikot. Kano makipinapilit ti tao amadilaw wenno matubngar saan na malmalpas ti parikot. Ngam nukas kanina naindang nalaka amatubngar malpas adagos ti parikot. Ditan kagayam tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Nakasiim manon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.